Halo perlo baro pring subhay pi siya gani ka YouTube channel. Perlo ka gani ka video ka ba menta perlo kan pen siya pi kumnu ban pen klan ya kan network ani ya kan data jong ka internet jong mobile jong pun jo pi kanang ba pila an pa YouTube, Facebook, Instagram online. Te perlo sampai ya gani ka video do bakut kanang ba pin tip kumnu ban la perlo in sedang menta. Kaban kong perlo in la chapo kum ni hang ne pok mobile data chung ni am perlo ka pok mobile data chung ni ka ai ka bangin don kambang la ani pi ka ni ka Airtel ka ba ka sim card chung nga use ngan ai ka ni kum tu ngan yon hang ne perlo kan yalam misya ka ni ka benta haden bakal yalam misya ka ni ka benta am perlo pi hang ni app data usage bai app data usage ba mantap si phang app data usage bai pi hang ne perlo kini kita ki app ki ba khlan hang ne ngin ai background no ton on background no ya gini ki app ki bakhlai mantan data ki bakhlai mantan yang internet jong pen ukhrem browser do saw prapau ka YouTube do line ru nyau ka Google Play Store do line spa ta ngin ton on no ya gini ton on no ya ka background pi yang ni background data hang ne ngin ton on no ya gini ka background data khanang maka mobile jong ni kan om slow plat ke internet jong ka ngin ton on no lut ya kini baro ki background data jong ki khanang ba ka mobile jong ni kan khlan bantan na kata sa gawe per ka trik perlo ka bangan pen CICP khanang ba ka network jong pi kan long ka baklan hang ni perlo pi hang ni preferred network ta hang ni perlo pin le hang ni ka benta hang ni menta dai su kan ka por 2G only dai su ka por 3G only dai su por 3G 2G and 3G menta dai ka por 2G 3G 4G 5G nyon ne ka menta 2G 3G 4G 5G auto in ai okay hade nang ta perlo bak no nang tu perlo lada pi kwa bakan wok jong pi kan khlan sia sa let siap beng siapo setting perlo ha setting perlo ka po size dem ha size dem set size dem hang ne po do perlo pin la kumno pin la ne reset spoon hang ne perlo dai ba pin erase ya ko all data pi dai ban reset tang ya ki wifi ya ki internet wifi khanang ba kan save you ya to ki berim kan mi ka ba thamai pin ai ne reset ya wifi te ngai chu ba ta ye pi te hari ma phil dep nang tu parlok phila ban pen khlan chu phila ban ai ya o airplane mode chung bi kumba si phel ni khat san minute khat san second ta din ma phil dep nang ta pin ai beng sia kan wo cha ka per ka te parlok phila ban pen khlan yak mobile data chung phi da ka ba phi su restart ya ka phun chung phi restart ya ka phun chung phi khanang ba kan khlan man tan ya ka pen speed ya ka mobile chung phi man tan ya ka data da tangum ta ngai phila sung thu khublai sibun ni sem pat ha ka wei pat ka video khublai sibun pi baro